Noheli na Bonane niki kibanza? Noheli na Bonane. Noheli na Bonane habanza umunsi twaserukiyeho. Ubwo so umunsi gute kandi? Noheli na Bonane niki kiza kibanza? None se tuvuye mu kwezi kwa 11 tukwinjira mu kwezi kwa 12 none se Noheli iri nyuma ya Bonane cyangwa iri imbere ya Bonane? Wowe nsubiza nyine. Ubwo rero iratangira no kuvuga ngo icyo dutangira ni Noheli. Bonane gaheruka niyo tutangirana twinjira mu mwaka. Uriye ubaho. Ariko utarajya ntuzubaho. Bivuga ngo iyo ubayeho utariye kurumva ko ntibzakunda. Hazajya wariye. Naho ushonje ntarya? Oya nukuvuga ngo yashonje garimwe ntara nukuvuga ngo uko yabibuze mu gitondo nakumanywa sora no kuyiburana nijoro ariko wariye aziko agiye gushakisha imbaraga arogiyega muri yaritoga. Je narigiye muri yaritoga ko na urahinduye. Oya no giye. Okay iyo niyo yarito. Amezaliwa mwana iyo niyo bagora. Sawa wege ndirindi nonje ngendiri. Amezaliwa mwana. None se kuragira ngo umuntu ntazazamuka gasakana kamanuka. Umuntu ntazazamuka gasakana kamanuka. Hello vipi yambu cyane bantu b'Imana nizere ko aho muri meze neza meze fresh nk'ibisanzwe ni Manza da Shatamani na Dara ni Abdalla Isaji Kamdur la fa popopa yeah murefu meze neza tura kabisa munyamakuru cyangwa umuti wa filime wowe mbona gute umuntu wa filime ariko nkaba n'umunyamakuru urundi ruhande niko ariko nawe rero nubwo uri kungendaho nawe uri byose uri umukinyi wa filime ukaba umuririmbyi ukaba rutwitse kuri TikTok izo mpano zavuye he? Izo ni kavukire tizigwa ntabwo zazigwa ni kavukire gute? Ni ikintu kibe kiri mu maraso. Iwanyu hari umuntu wari umuririmbyi? Twarabaririmbyi bakomeye. Kabisa. Naho filime? Filime ni ibintu byikora. Ni ibintu mu maraso? Ni ibintu byikora mu maraso. Kumurengo waranagafasha waranakize cyane kabisa. Abantu Abantu kera kazi bari bazi ko wakoraga basigaye bakubona gusa kuri za TikTok winjiza amafaranga menshi cyane. Abe n'umundi ejo bazipanga ejo nzobacamwe n'amagi. Ejo nzabacamwe n'amagi. Ejo nzabacamwe n'amagi. Amagi ntukiyacuruza. Kubera ko into yacuruza ra. Karafashwe nyine wabaye umukire. Reka da. Cyangwa nta gushaka abantu bazagusaba ifaranga. Kaba ariyo mpamvu. Babonye n'uwo bazisaba ntacyo bitwaye ariko nale ntacyo bitwaye bazi nasabye ariko nuko ariko bagume bitegura ejo nzobacamwe. Nta gushaka ngo usaba amafaranga kandi ugomba kundemera n'abafana bawe bakabona yuko ndemeye ugahituma nk'udumbi dutanu twonyine tw'amanyakenya. Izina ry'Imana wabukoze imbe nkoze ariko makuru nayahe ni meza kabisa. Murefu atangiye kungubanya ko ndabona umeze neza ariko umeze neza kabisa. Nawe umeze neza ariko ni nkaho uvuye ngo hanze ariko kandi uvuye Maji duturanye se? Naheruke gumbwiraga ngo wari uvuye Amerika. Murefu atangiye kungubanya man. None wenda nk'iyo utangiye gukina filime abantu benshi batekerezaga ko ari uburara, wowe ubibona gute ku giti cyawe? Abafana bawe bagufata gute? Ntabwo ari uburara kuko ikintu cyose ni ikigwa nuko gerageza nyine muri byose. Hari filime turayikina kugira ngo habemwo changement y'ibintu n'abantu. Mwigisha abantu. Twigisha abantu ukuntu bashobora kubana ari umugore n'umugabo, ari umusore n'umukobwa byose gutyo. Ese abantu benshi bakuzi nka Murefu niyo mazina yawe? Ni amazina ya filime ariko nta
ntabwo ariyo ukoresha. ntabwo ariyo mazina yaje bisanzwe. Amazina yawe rero ku bantu bayagirira amatsiko ningi? Nitwa Mutawara Nkunda Yesu. Mutawara Nkunda Yesu? Nkunda Yesu? Tarindi? We ntarindi. Yandi yamaeke kumwe umuntu nyine yiyita akazina kugira ngo. Okay, yandi ni Patrick. Patrick ariko ntigire isobanuro. Kubera iki utagira ubusobanuro? Yawe nubwo ugenda muri dictionnaire ntaje wabona. Uravugisha ukuri? None abantu ba Patrick burya nta busobanuro. Nta busobanuro ribamo. Riraha bajya Patrick ntariko nta busobanuro ryaje. Ntacyo rivuga. Oya ntago byabura. Oya niko bimeze. None se kuki wakisusi ko ntacyo kavuga? Okay, nuko ndiwe. Nuko uri we gute? Uri Patrick? Nuko ndi Patrick. Niryo ababyeyi se cyane iryo wiyise? Niryo nisi. Kubera iki waryise nta busobanuro? Okay, ariko reka tuzala gushakisha umuntu wagiye wita abantu amazina nibwo tuzamaje. Nibwo tuzamubaza. Uranaki? Icyo kintu. Uranaki? Oya sikuna kende ko bimeze. Mure, nimba atari ibanga, ufite imyaka ingahe? Okay, nimba atari ibanga ko ndalo kugeza 26 gutyo. 26 gutyo. Hari abantu bigeze kubona video zawe ufite umukobwa mukundanye muhamushakana ngo muremure ngo iki, byarangiye gute? Uriya mukobwa waramushatse cyangwa byarangiye ari imikino? Okay, byarangiye ari imikino. Ariko nawe ntabwo ari mubi. Nawe si mubi. N'umwana mwiza. Genda Kigali tuzahura. Sure? Muzamuvugana se? Okay, kuvugana ntabwo ariko gushakana. Ahubwo bizobare nibanga ahubwo. None se uri hafi gushaka cyangwa hari nk'indi myaka runaka iri imbere? Bizobare nk'imyaka iri imbere nyine okay, reka tuvuge ko abantu bagume bateguza amafaranga yo gutwerera. Inkwano zo zirahari? Inkwano zirahari. Mure, ubonye umukobwa wo hanze gato ngo kuri aka kantu. Ubonye nk'umukobwa wo hanze wifitiye ifaranga ariko akaba afite imyaka myinshi cyane kukurusha, uwo mushitsa? Reka manzi mwe kumaza ngaha. Doraki. Ariko uko nigitagaza. Nigikoma. Nigikoma bro. Amazi dore usi. Uko nigitagaza. Muri. Nuko kuragenda nigikoma utaro mubyeyi. Kibazo n'uburozi. Kibazo n'uburozi ariko nacyo nimba nigikoma nabyo namahoro. Warumva ati okay hariya gushaka ubundi n'urukundo. Yego. Iyo muhawe nubwo ushaka umukobwa ufite n'imyaka 50 ntacyo bitwaye. Kuba habaye collaboration ni imigendererane iwe nawe mu buryo bw'amaraso. Umuntu ashaka umuntu, ntabwo umuntu ashaka umuntu n'ukora umubiri, umuntu amushakira mu maraso. Nuko wamukunze. Ntose amaraso niyakunda? Amaraso niyakunda. Urabona umuntu nyine ukabona ko uriya muntu wamukunze kabisa. Urumva bari hanze wenda muvugana kuri telefone? Okay, yamara kugera hano ntacyo bitwaye, uramukunda tu. Kuko ndi wamuhembukira, kuko umuhembukiye ni wowe wihemukiye. Gute se? Kuko waramukunze ugomba kumukunda ukamushaka. Afite imyaka 50? Cyane. Washaka umuntu imyaka 50? Cyane, kuko nawe abakeneye umugabo. Nose azibyara. None so umuntu w'imyaka 50 azabyara? None ndahumiwe. None se Sara ntiyageze imyaka 90 n'Abrahamu imyaka 100 barabyara. Nubwo bari mu isezerano ry'Imana, ariko abantu bose baba mu isezerano ry'Imana. Ese wawe ntari umwana wawe ntiyari mu isezerano ry'Imana? Ariko nyina yarakiri mutoya. Ibyo ntacyo bitwaye, ubundi Imana ibikeneye n'imyaka 100 irenga wabyara. Uko no gushaka aba diaspora man niyo mpamvu oya n'imyaka 200 wabyara bitewe turi muri Imana ibikeneye. Hari umuntu rero wambwiye nzakubwire ko yagukunze kandi abahanze ukagira amakuru ngaho mbwira amakuru. Uri tayari? Katayeri. Tayari uri abari tayari? Cyane kuko abakeneye abazi kuko sana sayi ihuzira hamugeraho. Yarambwiye ngo murefu ngo nge naramukunze.
ngo ariko ndashaje mbese ndakuze. urakuze Iwe arakuze mbese. wowe ntacyo bitwaye nubundi nubona n'inamba yo uzayimpe ndayifite. kuko ga ntabwo wankondesha umuntu ntaramwumvisa akanwa. Ese buriya nta wundi wari ufite hano mwana turetse ibintu byo kubesha. Nta wundi wari ufite mu mutwe muvugana gake gake. Okay, bo baba bahari ariko gucagura kwari kutaraba. Ucagura y'umuntu iyo bamwambitse ipeta. Hanyuma wenda tugendeye ku marangamutima yawe, wa mukobwa uvuga ati njyewe uyu niwe mukobwa nifuza nza nsengera, ni umukobwa umeze gute, uteye gute? Ni umukobwa mwiza ufite k'imyaka 19 ariko nabo ntibakiboneka. Uteye neza, utabyutse kandi atananutse. Ubwo se ateye neza gute? Ufite imibiri nyine nk'ikintu cy'ikibuno. oya. Ese cyo ntabwo abagabashana kabeshya turabe. Ibyo ni bisanzwe, ni kamera, no kuvuga ngo umuntu nimba andafite n'icyo gikoresho nuko bayarakiremanwe nyine. Ariko kiba ari sawa. Cyakunde kidahari. Okay, ibyo ni banga jya nyiracu babashakanye. Uresha ute, muremure, mugufi, w'inzobe, wirabura? Muremure cyane. Muremure cyane. Muremure cyane, uresha nka gute buri? Ahanga metero. Nk'imetero. Okay, zibaye nka 4. Uje kumugura metero 4? Nk'igihe ugiye kumusoma ubwo soko kurizo rwego. Ubwo rero arunama, ntuzi iyo washaka gutemaga umugano wawe ukunze. Urashakisha ukuntu ubunamisha nyine kugira ngo ubuteme. Cyangwa igiti. Yajya yunama mbese. Hanyuma nka cyagiye mugiye kwifotoza bazagira ngo ari kwifotoza n'umwana we. Oya ntacyo bitwaye kuko abamenye ko namushatse. Ubwo rero sinkibaye umwana we. Baba bizi ubukwe bwarabaye. Ubukwe bwarabaye. Nose kuki ukeneye muremure cyane? Muremure. Nuko ari mwiza nyine muhitamo n'abana barebare kabisa. Bamva ushaka abana barebare. Inzobe cyangwa igikara? Inzobe. Inzobe. Wemera umukobwa w'inzobe? Abaye atari nk'umukristo cyane. Hari ukuntu nyine yinywera gake akakandi. None se ni imwera kake. Azaka kumwesha nawe kandi bitari byo nose ni musenda mwembe izokuba kokweri. Nose akunywesha ibintu dahoronwa. Oya se nukuntu ushaka kumbwira ngo azamwa. Oya ntabwo azamwa. Nyine ndi kuvuga yo kunywesha utazumwa ukemera. Birakunda ntuzi ko bacimugane bakavuga ngo imbeba yo mu nzu n'iziza nayo hanze. Mureva aramfite ibisubizo. Mure hari abantu benshi bagukunda mu turirimbo kuri TikTok. Kandi nzi neza ko mu bafana bawe ba TikTok hano bahari. Twabaye tunyujijeho kamwe ubundi tugakomeza. Dabize umuntu afite nk'inyota ariko sinzi ukunda ashobora kubona. Shyiramo ntari bishyiramo amazi. Soma ku mazi sinongera kugutesha. Soma ku mazi kabisa. Reka tugerageze turebe. Hari n'ukuntu ujya usetinga kamera ugasubira nk'inyuma n'akadanse kakajyamo. Hari ukuntu akadanse kajyamo rwose ubikoze waba ugize neza pe. Amazi arakonje. Sawa. Waravuze ngo turemba karirimbo? Ngewe n'akadanse kajyemo no kuri nabikunda pe. Aya kadanse tuzahakora ubutaha. Ntari. Esa nize ndirimbo ra. Okay. Abapagani ntibazoza mu ijuru. Abakristo bazoza mu ijuru. Kwemera Imana ni byiza. Kwemera Imana ni byiza. Kwemera Imana ni byiza. Biduha umugisha iteka ryose. Ni ngombwa kuyemera. Yemwe abantu batwumva. Ukora icyaha wese. Tawazagana
ijuru ni rya data, ijuru si rya nyoko, ijuru ni rya data wa twese, tugomba kurikorera, tugomba kurikorera, tugomba kurikorera. Ukora icyaha wese tawazagana, tawazagana. Ni ngombwa kumvira Imana, kumvira Imana. Indirimbo ko urayihimba wangu. None se Indirimbo ko urayihimba. Oya, ngomba kuyihimba kuko nizirimbwa zose ntizisanzeho zarahimbwe. Nzasubiramo ngo ijuru si rya nyoko, ako konyine dukomeze. Ijuru si rya nyoko, ijuru ni ry'Imana. Ukora icyaha wese tawazaja, dukunda Imana yemwe abantu mwese, dukunda Imana niko bikwiriye. Ariko rero aho ngaho ijuru si rya mama, bivuze ko hari ukuntu umuntu ashobora kwigira uko ayigira akagira ngo azarejamo. Iyo wigize uko wigira nyoko aza kiguha. Iyo wigize uko wigira aguha icyo ushaka nyoko. Ariko iyo wigize nabi ijuru ntuzarejamo, kuko ijuru ni rya data. Indirimbo ihimbye none hacyamo wayiraranye. Nayihimbye ahangaha kandi birakunda, abumva barumva. Usukura umuhanzi uba muri korari? Aya ntabwo mba muri korari. Kubera iki kandi numva uzikuririmba wangu? Waza unabahimbira n'indirimbo. Makorari yarananije. Kubera? Kuko ritme za ntabwo zihuye n'iza ruguru. Gute se? Ibo hari ukuntu baririmba nyine ugasanga nyine babikwega, ariko twebwe tugenda twihuta. Nkabaga mwafatiye. Twafatishije. Na dance ya dance. Hano nta dance bakora. Oya, barembere filmwe ukabona baragurutse. None se turirimba indirimbo isanzwe izwi noneho zazenda ujya uririmba, nimba ari izo muri Okovu, nimba ari izo mu gitabo kihe, zimwe nyine sinzi. Hari indirimbo numvaga nshaka kukuregera ariko nayibagiwe izwi. Reka turemba akace gatoya. Iravuga ngo tembea, tembea naye Mwokozi, tembea naye. 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 Asubuhi ninaamuka na Yesu, ninashukuru. Nashukuru kwa mapenzi yake Baba kuniamusa. Nuko wow. Iryo jwi niri uri kuririmba none? Okay, sinayiregeye kuko mu ndirimbo cyangwa mu korari haba amajwi atatu. Haba alto, haba tenare, haba na soprano. Wewe waririmbye iri? Nijyo ryo hagati. Alto? Ntibe alto kandi ntibe na soprano. Ikabiri he none? Ikabiri isanzwe gusa kuko ujye unyifatira manje. Nuko niko bemeye. Uzi ngo nje ntango nawe muri korari nta jwi riri hagati ya alto ubuse baryitanga iki? Okay, ni nkarito mu bisanzwe. Alto yo hasi. Kugikoma kiwe kugika. Mu ba legend nabonye. Mure. Litro yose yikoma mwana. Wamara ngo urarwaye. Nuko yego. Hanyuma wenda dusubiye nk'inyuma, ejo bundi twagiye kwibuka intwari yacu General Rukunda Michel Makanika. Wari uriyo?
oya ntabwo nahagiye. Kubera iki? Okay, nari mfite mbese ntabwo nari mfite nk'ubu araho nanazindukiye. Ko wari ufite haraho wari wazindukiye. Ku buryo utari bujye kwibuka intwari cyangwa wibukiye aho wari uri wenda? Ndayibukiraho narindi. Niki kintu wamuvugaho kimwe? Okay, yari intwari y'ubwoko. Yego. Ubundi intwari nigira ku ntego. Yego. Intego ni ugukora igikorwa ukakigeraho. Yego. None mure ko dusabwa nk'abajene ngo tuzamuke tujye gutabara, wowe bivugaho iki? Cyangwa urakagara? Oya ntabwo ndakagara. Kuza gutabara simvuze ngo bataragiye ngo nasabagabo. Nabagabo ariko nabagabo ariko mu magambo. Ariko mu bikorwa sibo. Nabagabo mu magambo, mu bikorwa n'imbwa. Oya. Oya se no kundushaka kuvuga ngo oya. Yatari umugabo abari. Oya umva nkubwire. Bariya nabagabo mu magambo. Ariko mu bikorwa baraho. None se umwana yakunaniye akaguhebuza ntuzi umubwira ngo nimbwa. Uzumubwira gute? Uzumwihorera aho ngaho. Oya. Ambwa turimbwa. Oya ndibyakunda. Cyangwa uri kwanga kuko nawe uri muri abo ngabo. Oya iyo wise umuntu imbwa bebe garagara ko swate no mu bindi bikorwa arabikora. Nimba afashe umwambaro akavuga ati nje sinagiye gutabara, ngo uyu mwambaro mushire uri muntu wahunze kuri yababaye umugabo. Iyo afashe urufaranga akarutanga akavuga ati yeme bantu ngaho nguru urufaranga mushire uri muntu azagura agafa, azagure isukari, azagure umunyu, azagure isabune, kuriya abayatabaye. Abayatabaye. Mbese ku giti cyawe wumva yuko ibyo nabyo bihagije? Birahagije. Mani twatabaye muri F mani waretse tukagenda tugafata imbunda tukarwanira igihugu. Ariko se nabaramutse batanagenda n'amasengesho nayo ni ngombwa. Iki? Samashengesho yajya kurwanira igihugu? Cyane kuko niyo ya mbere. Ahubwo banzura umunyabwoba. Ubwoba nabwo se bubi. Umunyabwoba muri. Ko sende kondo bavuze baravuga ngo amakenga butari boba. Boba mbese umakenga. Amakenga ntibivuze kuko ari ubwoba. Bivuze ko ari ukuri. Kuko nuvuga ngo urakora icyo ukora cyose itarimo amakenga, wagwa mu nzira cyangwa wapfa. Wapfa utanageze? Wanapfa utageze. Kubera udafite amakenga? Amakenga ni meza. Ubwo n'ubwoba mani wibihindura. Oya niko bimeze. Cyangwa uba wumva utabivamo? Oya okay ubikeneye wagenda, ariko ntacyo bitwaye. Ariko kuza gutabara tibe bivuze kuko umugabo ari imbwa, tibe bivuze kuko umugabo ari gito, ahubwo ikintu kibe gihari nabo tubwira baba twumva nunaramuka utanagiye uzakora nawe, uzawambika uriya muntu wahunze, uzamwohereza amafaranga kugira ngo ajye yego hagwanaga uwariye. Niko banavuze ati hazajya uwariye. Yego. Uwashonje ntazajya. Washonje ntazarya? Nese harya uhaze cyangwa harya ushonje? Oya hazajya uwariye. Naho ushonje ntarya? Oya ni ukuvuga ngo yashonje garimwe ni ukuvuga ngo uko yabibuze mu gitondo nakumanywa sora no kuyiburana nijoro. Ariko uwariye azi ko agiye gushakisha imbaraga zo gushakisha n'ibindi. Ikibazo kimwe mure tubaho kugira ngo turye cyangwa turarya kugira tubeho? Ngasubira mu kibazo. Tubaho kugira turye cyangwa turarya kugira tubeho? Ni ukuvuga ngo iyo uriye ubaho, ariko iyo utarajya ntuzubaho. Bivuga ngo iyo ubayeho utariye
kurumva ko ntibyakunda. Mureke kuransubiza ibintu bitari byo Ngaho bidahuye. ngaho Tubaho kugira turye cyangwa turajya kugira tubeho? turajya kugira ngo tubeho. Ntabwo tubaho kugira turye. Aho yaje turajya kugira ngo tubeho. Noheli na Bonane niki kibanza? Noheli Na Bonane. Noheli na Bonane habanza umunsi twaserukiyeho. Ubwo so umunsi gute kandi? Noheli na Bonane niki kiza kibanza? None se tuvuye mu kwezi kwa11 tukwinjira mu kwezi kwa12. None se Noheli iri nyuma ya Bonane cyangwa iri imbere ya Bonane? Wowe nsubiza nyine. Ubwo rero iratangira no kuvuga ngo icyo dutangira ni Noheli. Bonane gaheruka niyo tutangirana twinjira mu mwaka utaha. Urishwa? Urishwa? Nuko niko bimeze. Noheli ni itangira. Mu kwa 12. Bonane mu kwezi kwa12 nako kurangira. Mbese habanza Noheli. None se yuvuze yuza kumwira ngo Bonane iri mu kwezi kwa mbere. Noheli ikaba mu kwezi kwa12. Hagati y'ibyo ni yizitangira. Ubwo rero nawe yenda kubajije. Yanjye nabajije nyene igisubizo rero no kuvuga ngo Noheli niyo dutangiriraho tugaheruka Bonane. Bonane rero tukinjira mu mwaka wundi. Beni na Chance urabazi? Ndabumva ariko ntabwo James na Daniel urabazi? Nabo ndabumva ntabwo ndababona. Turababona. Wumva icyumva indirimbo zabo? Numva indirimbo zabo. Ukunda izande cyane muri abo bombi? Ariko nkunda Zambonye nizo nziza. Sa twagiye none indirimbo yambonye imwe ukunda kurusha izindi uhita nkubitira tundi turirimbo tubiri bite dusoza. Indirimbo imwe yambonye wemera? Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha, yanalala Hosana ame, yaniburudisha, yaniweka huru, yaniweka huru, Hosana ame. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayojisi yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha, yaniweka huru, Hosana ame. Tukira nk'umuntu utazi igiswahili kandi barahari, mbabara dusobanurire gake yo ndirimbo ikivuga. Nina siri mfite ibanga na Yesu. Yanifanya niwe jasiri. Birankwiriye kuba jasiri n'inkomezi. Ndimbaga kurudisha, mbese iransimisha nkirukaruka kanezerwa cyane nkirukanga cyane. Hosana amena. Haleluya. Okay. Ijambo rimwe nimba mbonye hadukurikirana niki wo mubwira? Mbonye komerezaho tukabivemwo, n'umugisha kuririmbira Imana, n'ubutunzi kuririmbira Imana. Imana ize guha umugisha iyo wawe uririmbira. Icyatumye Imana iturema muri isi ya none ni ukugira ngo tuyishime kandi tuyihimbaze. Yego. Rero ibyo mbonye akora nibyo Imana ishaka. Wamusabye mukazaririmbana mwana? Okay. Kuri jewe mbona ko ari inzozi. N'inzozi. Ariko bikunze wakwishima kweli? Nakwishima namubonye ariko ntacyo bitwaye. Wamusaba ko ahimba indirimbo yose mukayirimbana cyane wowe uhimba mukayirimbana cyangwa buri wese uhimba igitero cyiwe? Buri muntu yahimba iciwe tu. Ubundi mukashwanya gusa? Cyane. Ngaho twagiye muri za zindi zakunzwe kuri TikTok yawe. Zibiri duhite dusoza. Hariho indirimbo ngo Yesu ni furaha yangu, yameja pendo kweli. Ariko gaturekeye aho ngaho, ikibazo ga rero nakomezaga imbere harananiraga kuko mugenda afite okovu. Reka tuwekire kuri ako ngaho, ariko nukwibutsa abantu kuko iyo ngiyo niyo yarebwe cyane. Iri muri okovu? Iri muri okovu. Hehe? Isore simpanye menya ariko iri muri okovu. Akandi wambabare tukakabyina duhagaze ko tunarangije.
Ubuse ntiwarushe kwicara. Oh. Dukubita kandi kamwe duhagaze. Urumva? Noneho nakaka dance abantu bagakunze bakabona kiri. Ariko wowe uri umuririmbyi kwe? Ndo muririmbyi man. Uririmbira Jewe muri Covenant. Covenant uririmbira ihezwe? Tenare. Sa tugende Tenare. Nimba indirimbo nyizi. Niye ushaka ko turirimba? Wowe mbwire iyo wumva ushaka. Amezaliwa mwana. Tangira dance ndagukurikira. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa. Nono garugiye muri aritoga. Je naringiye muri aritoga ariko nawe urahinduye. Oya nono giye. Okay, iyo niyo arito. Amezaliwa mwana. Iyo niyo abagore. Niyo soprano. Soprano nakazwe kare cyane. Akahe? Sinagashobora nta muhogo mfite. None ko waruvuze nakabagore ka tenare kabo? Ninka ka tenare kabo ariko se. Ka tenare kabagabo nakahe? Ariko mitandirimba. Arito. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Sawa wege ndirindi none nje ngendiri. Amezaliwa mwana. None se kuragira ngo umuntu ntazazamuka gasakana kamanuka. Umuntu azazamuka gasakana kamanuka. Arakaririmbo. Bajyaga aririmba ngo Modoruka hasi ngo umuvyeyi mwiza urayizi. Wese nisi yo ngiyo. Nakaza numva ngo ariko macha muncha makeke. Dorokasi yasoneraga yaramutayeje. Yakoreraga Imana. Ariko amare gupfa abantu bararira. Ariko se muri iki kinyejana ntawe mvuze. Umuvyeyi mu batayeri bose ninde wapfata ukarira. Abatayeri baraguhitana. Una mutayeri wa Reka murereka ngushimire. Guys murefu ariko ga kuri iryo jambo ndaciwe bitwaye gusa no kwivugirana igipinde ariko ntabwo twifuje wapfa dukunze ngo mwese ngo murame nuko ni kubindi bise. Hanyuma wenda abantu batazi TikTok yawe baje gushakisha nde? Baje gushakisha Kutawala kandi yitwa Mutawara. Oya ni Kutawala. Kubera iki? Nuko niko Kutawala nugutawara nyine nugutawara. Mutawara ni Mutawara nubutegetsi. Kutawara yategetse. Ngo none uba wabategetse. Imbe nabategetse. Ariko gakandi yara kuri TikTok ntabwo nabategeka. Nugusaba. Sasa kuki utanditse ngo musabye kandi hari nabyo ubugiye gusaba rero kurumva nabyo. Kandi uvuze ngo nubundi urasaba. Oya ubugiye kuba ingogwa rero. Wamaye kumazi nk'amazi. Reka dusoze. Guys rero nkuko mubibona narababwiye ati muzantuma mbatumikire. Nzi neza ko murefu mumukunda muri benshi. Murefu ni umusitari none nk'umuntu utaragera amaje. Murefu ni umusitari koko. Kandi icyo nzi cyo wenda nzakora ibishoboka ngende musaba ko tuganira. Haragoye guys kumufatisha bisaba ikibari. Umuntu cyo kwikasira. Urumva urushe. Kera urushe man. Kera ndarushe. Mwana myaka 20 ningahe man. Nuko niko bimeze kuruha turashe. Cyagiye kugubanya gakoma. Reka mbalengo tumira kugakoma. Yes guys rero
karagaciyeho, byari ibiganiro, yari fan. Nizere ko byagenze neza, nizere ko mwishimye. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe, like na comment. Na ubundi ibiganiro papa, ibiganiro mama, turi kumwe na director Top Level. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda. Ciao ciao.